Twene Jonas abe clashing with His Excellency the President John Mahama. Efa his speech okoma UN General Assembly no. Twene se on tia se adentra Mahama eja Ghana how nyina ho na okuma obi oku oku obi my ento kwadba no. Twene se on tia se to abe clash with Mahama. We ma on chiribu. No achire wadwen amame. Comment section. Aha Penyah block media. Mesra say any demo. Over like if video no that my subscribe button so na back the notification can of latest update na be chere wa join their mama comment section best raso bass one one share for so anya bi ahwe etinanse amu ana His Excellency the President okopie mu uptown ana say okọ for UN General Assembly I say to so be 86 as here 85 or 86 85 86 or 87 something like that. Or I say I'm not pretty much sure, but I think it's 86 edition. Yes, 86 edition. That's Mahama Eko. Na ho no no. The Mahama platform Emma Okasai. Na Mahama speech o makiya no na e be just a very powerful speech. Because Okasai tress odo ma ewiase nyina anya Ghana odo. Oh pia or condemn the attack on Palestine. And I also condemn the issue said Trump and America for pam immigrants so munko mukro Mahama condemn immigrants are not criminals. And you say, Yatiti obi won memu na yatiti no ha no ye say David Mahama sa condemn me. She say o condemn me na bibia ekoso ewo eho no mo. Ekoso amanfo memu the attack of Israel on Palestine and Gaza. She say enimo ekoso be Mahama condemn me nyina. Emma amanfo she say ade Mahama kan ye no. Ni kwaso enke ya. But you see e dia ben wo na etwie. What I say? You oni asimpuna and no hu de obi de eso Ghana ye wo heye na gwinyiri asate kutu bi manso ba ho ama Ghana for other refugees akotinu bi manso ye ntimi nkonfa obu maaye ma enya platform for Gaza no one no be issue what dey na eno ana Twene so on tiase oni Mahama enya dako e de Twene Jonas abayi kanadwen pa His Excellency the President ti Akufo-Addo bai wa jimi na maye ne ho adwuma na John Mahama bai no ajimi a ane de yem pretend say normal John Mahama tie miye Ghana for ne hamia say si they are fearing for their life. Why? Because all the kwasi akwaje criminals at Trump would deport to abegu Ghana ho. Meanwhile kwasi Ghana for ne koto abama no boko ento kwasi amoma dwane akoye refugee e wo Cote d'Ivoire. Ghanaians are refugees in Cote d'Ivoire. Ye hunya san konkofa omo America mama clear example say omo aye deport to omo ni nyina 99% eye criminals ti say kwase bi no nenam Ghana ho say nanamfo ye Chris Wade no ono okoku junior USA o nkrata enso ye deport no inti deportive one aye deport to omo no majority of them won krata amaba brochi abenya nkrata obi wo ha ku ne yere obi wo ha human trafficking obi wo ha delivery okay obi wo ha o criminal pa dangerous criminals enunti American pay omo or get rid of them intimenti ase na Ghana ni anadwen ya adwuma bi anti ase obi onim nyansa bi anti ase se John Mahama kwasia wo yeto abama wo se o baba be ye o man yi wa ma se o the taxpayers money ebehwe America immigrant ye deport no eye dan ye Ghana ni asem America fo nto abama wo John Mahama kwasia mpanyini ena immigrant bi anto abama wo John Mahama odwan eye Ghana ni na ato abama nti sa Ghana ni no onu mom na hia moa enya America ni a ye deport no enye Ghana ni asem nti tiemi ye John Mahama se obi a Ghana ho immigrant bi a wasesa na free America abakuku na mebo pam ya ba beku ni okujeto abra kwakwasia no monso mabusianfo ahyem nti me mag aye clear se musimo ye moa na Nigeria fo omu president kwasia mpanyi Tinubu nam ho na omu ntimi nye omu deportive na John Mahama woni okujeto abra kwankwasia fo mienu nam so mbeje omu a Zambia for president in Namho, Nufin. Zimbabwe president in Namho, ne Kwasia, ontimi nyini krom for na John Mahama Kwasia ne si obeji omo. Agu Ghana wa bra Ghana for no, untimi nye adwuma for mo nye. Wa be dada omo si yento abama na abe 24-hour economy. Yeto abane ma no aye busy.
Mama nyɛ I feel mama gabo ade no mama si warm up no is still rolling. NDC for no pam so fa no the truth is powerful. No kure no e be ye adwuma forever nyame hya broni. Chale me kwaje Starbucks coffee bi so a na boa wi onti mama mfa ento gatam na yenko yanim. Anti wa wonim okujato abrakwa ne yire na busuani bia no na bi ote no ye nafa ehun information breme se be ya almost sa criminals no Trump deport o mo ne begu Ghana wa criminals ni ku Ghana ni a ma bopa ma obi so akuku o mo abusuani ahyem na ye draw cause enkwase asem se country bia o nim nyansa no on kwaji criminal meto ni krom because ono ankasa ni krom criminals on hunting wie John Mahama nko ase o ya boa obedru United Nations abrofo ni so wagimi chen kraman na obi e ka ni krom asema wo do kwase akogina na immigrant nye criminal immigrant na Kofi Annan kwase ho na ka chose Kofi Annan no ekromfo ho na ka chose Kofi Annan no o ye wudini ade no wa we criminal wa ye wudini ye chi wa deporto sa na tie aya bisa wo fa oti America on kokum nipa ho na ache no osore ko na dwuma anopa no aba ni fie oni obi ani asem but a moment obekọ kokum nipa ye ba chi na deport na ko Ghana tieri amechi oni o enti nipa no de oni bone no obi ani ni asem oni nam ni ba bi obi ani porto no enu nti wudwo mama ukọ jimi ukọ keka nkwase se abrofo so ya aboa because omu nim de etia wa jimi sa obaye America ni bi ani porto why because wo de proper documentation and buy wudwo mama no nkwase afo amobaye nyina obi ani porto mo enti di onu edi bone eni edi porto no di onu abakronum illegal ni edi porto no yes boko obachi abusianfo ana da fufro da fa ni be hia nyame kan enti adenti na Ghana ni bre na udi unu wa hoden a obetimi aboa foreigner ada na mfa mo Ghana fo enti abrofo no si omu hu nipa wa jimi ti sawoda because obi oni bone wa America na obi anya ne hwe ena anya wo jimi akọ jimi wo UN on na be ma o masese o mumra broni mra ni se wa be wura ni kroma kwanya fa so ba no bra na beji address even se wo fa uhiri wo ne ba kura basic ya salam eye mra o mo nananom chichire gu America na obi edi so enti nya wo John Mahama wo jimi na be ma o makosese o mumra enti as long as wa ba illegal no nko ade e wo se o mutimi hu ba bi a wote o munyawo na o munyawo information se be ya kokum ni pa ye ba beche wo kodi bone ye ba beche won ti se Ghana ala tani be wuram no na mu free Togo ni menam no na mu free kwase ya bia be wuram no na mu free ante sa wa abrochire ba bia ye mu na majimi na mu krom kwase afo ne na mo di bone a abrochire ante sa untimi nya ne sa ma ne every 1 minute bia Rolls Royce ne na mu no heaven na mu na ya mi sha broni enti omo so ye kwase ya next time be gina ho a dwene nyansa se enkofo yi omoba ye kuro mu anipa 300 million yetimi ya bia adwuma ma obi a ye bi ana at the same time no light inum ya system ni ya adwuma forever 24 hours non stop enti ade ne ye be ya yenso ye kuro mbe ye eno na ese odwene ho na dwene Ghana fo ho na forget America ni entu ko gina ho anko ma example say oba bi ye lawyer oba bi ena oba ye no ye lawyer yes o ye lawyer unkodi boni o di okodi boni sesi ya mba abechi na kodi porto no enti criminal ni deport o mo John Mahama boatie no kren criminal mama example kwase ya o se ni nanafo ne Chris Wadoyi ni ufia minim ni di kwase ya ni nam Ghana o won krata ye deport no because o ye dey wakokum nipa tieri amechi oni ye ana ebia wako report bi nti o mo human traffickers criminals dangerous criminals any deport to omo enti omo nyina free prison detention prison na wo John Mahama boa oji criminals begu Ghana omba beku Ghana for enti na me se obi ampe NDC leaders no ba bia obi abusuanfo te se be ya omo start so muku Ghana for amabopa me ekoku omo bi na ye draw cause ya to aba ma mo nkwasiafo omo ba mo se mo ba bebie 24-hour economy enti minimum ni investors and ebedi nkomo o United Nations na matwi investment abegu Ghana mo ba ya nkwasiafo immigrant wan sen na mbeka America immigrant eye den ye Ghana problem
How does it concern Ghanaian? John Mahama Jimmy Sano. Okasa nyina omu nim so ya boa because Ghana ni ono nam kromo the green card abam. Obi ankochi ni porto no. Ono kra na omo employ no ade naka police for no ama police for no abeka police for no ama omo akwachi criminals o. Nti omo hu de nti a wagimi. Nti aseba oka nyina omu nim so ya boa because obi obewi ni lottery obeba America no. Obi anchi ni porto no. Sanso no obi ane maame anane papa akofra na ba no obi anchi ni porto no. Aji said you a criminal and yet in the portal. We a criminal be on the chrome. I'm a catcher to ball a goom free. I'm a Bruni. That's been ever coach. You say much love, Twene Jonas. Thank you. I appreciate you. Subscribe. Be Uncle Twene Jonas. Steven Uncle subscribe. Say I had a comment by me on my body. So, enti John Mahama me sira unya platform and man make obi aso a Jimmy Oriase. Oba kan Uganda asem unim nyansa nche Bruni. Tieri amechuano. Criminals no omo ntime ma Ghana na America na Ghana na obi kwa na yehwim ne phone America to say every 1 minute bi aban ma sena mu omo ntime ma America na Ghana and Africa o show them na akromfo aba so bekum omo ma ne nyesa da impossible na America to say every 1 minute bi aban ma sena enti di obedi boni bi ya no anya afa ne ye kase ye jaw da bi ye tamoni a ye do akoshe prison from prison ye do kokrom sometime. Anya American kwan wa Europe nyina sa na tie ba bia kwasi broni tie no ono onim se we criminal wanfo wan free kuro no ma obekire nkofo kwan fa so edi bone enti no matter what obe deporto tie ya mechi oni ye enti eye omo culture no eye bibini nkwan na jimi a ono obi di bone na aka tie obese sanda a chinti ye mfa nche no da bi broni ntisa even adwuma kura na wo kɔ no e wa abrochi no utum baako mienu miensa ye be pamo opa pawiase panyankopon akyɛw ye manager ne mfro ma bio obeyi adi forever ever coach your Sunday special warm up. Yeah, thank you, I appreciate you. Ma anya wada John Mahama be ma criminals na ba be ku Ghana for no ma san be kire Ghana for kwa fa so e kidnap nkofo criminals na Trump asise omode o ma be ku Ghana ho no every 1 minute bi aban mass na mu. And I John Mahama e kwase antimi hu bi da obi a get rid of criminals on the room was media meji omo wajim every 1 minute bi aba say ye na nka wo gi Ghana for mpa Kenya ye wo foreigner ono no ni kurom wo ho Zimbabwe ni kurom wo ho Kenya ni kurom wo ho South Africa ni kurom wo ho Togo ni kurom wo ho e die ntina John Mahama e kwasea unye sika ntua teacher for ka unye sika ntua nurse for unye sika o teacher for 13 months ni ye ntua omuka na wo de kwasea se me kwa kwaje foreigner abegu Ghana ho na de ma hi kwa se Ghana ni ye refugee wo ayo Africus because of ntafo no omu ntoko omu ko obokunti omakum ntafo ne sa amadodo na adwana kogu Africus adane refugee ho John Mahama kwasea ne ntime nkoka asa asem se yem kofa sa nkofo no mkoto abama na ene omamamu kankan latafo ayefezen foreigner ayefe bokofo abekum nipa amamadwane ne yem kofa Ghana fo ne mra but America ni aye deport no ye dangerous criminal no America omu resources bia owias omu ska wo bibia omu ntime hante criminals no no masese o mabegu Ghana wo ne resources bia obobosi anse na wadidi antisa no be that me a control sa criminals no wonsi wagim enu ntina abrofo nim se o ya boa abrofo nim se o ya boa ugina wa okita nkwa asem nyina no because Kofi Annan ya wode ne example Kofi Annan onye criminal ho na ko deport no America wa nku obi a obe 1900 years even when nkra tempo na oba wa nkoko ntokwa na ukofru train na wa nkodi bone wo ho ana wa mfa sika nko wo obi a onam ho obe nantia be 30 years na obi ahu emisa minim Ghana fo bebre amashi omo a omo ne nkrata omo ba 90s nkokrafo omo ne nam kromu a why because omo ni bone but your one krata na be di bone sesi a ye china deport no mama clear example kwase ya deport ni on nam Ghana ho okokum ni panti ya deport no on krata enti emfa ho ne nkrata wo emfa ho ne citizen awo ye udi bone nko ade a ye be ko ba bi afri
Sana America tie ba wo ban so no anku obi a wo be nantim forever me tie me immigrant me na ma police fu atwa me wan hia obi a me che me tie dia me che on John Mahama o dwan me tie me immigrant me friga na ho enso me nam krom ya no petu anwuma me nam che abrofo no kura asoma mo including police for no. Why? Because me nye criminal. And so be nim Ghana ni a oya citizen ne papa na de ne buy or the prisons they see here de ne be call deportation dan see de ne be call Ghana. Why? E dey ntia because wakwo ni wo for ba akosikan yakuno e wo bronze enti di oya criminals ano ono ne ye de ne call simple truth na make catch us every 1 minute bi a my mass na mu o twan John Mahama o twan ye enti me catch you say obana ni tise busunsum ti no na nim se sunsum anim no say o ma immigrant for ni bi ku Ghana ni amemo pa ma obi aku no na ye draw ntu ni ma eye is enough the odi abana ye forget your na dwene Ghana no ho na dwene 24-hour economy no na dwene Ghana no na dwene ayi oni Haruna Idrisu kwasia no say masisa Ghana ni a ono awie school Kumase no matam na koto bolega na de wawie bolega school no matam ne na bankran se ajimi no muntwam se o mekode nkwasiafo mo na mugina oye campaign se mo ba mbetwa double track mu na masama de Ghana ayifo teacher fo anoa aponche ne na ntwinam ene de amankura na di wo school nkwasiafo Evacuate, you are saying the right thing, boss. Yes. Because the Dabi Mania, because criminals and more criminal Trump the Omoban. Omba Ghana ona John Mahama and Tinia Muscat said here, or Mugu Krumana, America buying the moment on best at Ghana for an Oma Robo Ghana for. What I say, a Lunti in a Bruni Krum no be a better a criminal or a dangerous or a smart chain. Ghana ni criminal every 1 minute to be a by Masna. One ya mechano, Bruni Krum no Obiwaha, no a criminal near deportana or no nim faso. A hacky system or hacky phones or hacky obia on the Ghana for fucking and Untina Mayor almost was said your mama Emma Bakukura Kuba Kwaku Ghana and Mamma's mamma will be a Kujo Mama Bushi and I draw next time the Pasia to Abamoa. Once society can cause a criminals may go my mom Pasia to Abama Amo Mina is save and I to Abamo criminals have been Jimmy. Stupid man, Pasiani Bano, Papanka, America, one catch us, here in Pachen will be a reason. Every year, beyond the lottery, 2 millions of lottery, the 2 Koreas in our coaching Domba. And he said, Mono Domba no more say, a deport to be a. Just said, Domino much bad, the end no more deporto, the end no more kipu, here dom. Ever could you see they are now charging 17K for school placement, 17,000. We are from 4 people for BAM. Wow, almost shadow a chrono tatis, or mashadana, or munim selting climb, pano matuato, a seshi, a crabby assay, sebaya, overcast and pet, seshi, because Kawa, Minya babia, only wako today. Omiacron, Fontino Mamuaba, no betria bribe 17 cities. I have 170 million. What you bribe a momo. I know some of my kipu on kind of Munya Cron for winning a Kufuad Moya, Namu Jimmy Betnaze, and a Kufuad Moya Cron for Mobile Mobile, the same Jimmy Cron on Anna Moye, and Quasia for stupid people. John Mahama only charge here. I don't know Idrisu or sure as if he's stupid man. Quasia then where Jimmy sir. Mutuana Madia Kufuad attempt double tracking. And Timobano, we are expecting something different. Anyamona moya mwa udi nipa na firi Kumase de neko aisaman boy se onko ye dey onyimi yanka omomwo Kumase fo no ayo mu nyina dey no mo ade ombe firi nkran na long journey aba Kumase wo de o ma ye border simple solution enti de ono ti Kumase no no anante na okọ school mu o da bi ma jiminti stupid people akronfo asefo mo mfa so obi ani mo so mo ni NDC fo ni nyina MPP fo ni nyina epe MPP for no crime nyansa chemo him fan na Kufuado say my jiminti me kwa kwaji criminals at Trump will deport to ma begu Ghana o Kufuado tisi na Trump so 2016 na Trump ye mampanyi 17 na Trump ye mampanyi then all deport nko for Kufuado ankwaji John Mahama nko ande ne kwase akwaji criminals na begu Ghana o
every 1 minute to be a buy machine. Obviously, Kevin, I'm a tailor, and I say on you Jimmy and this for the summer. Muhammad to one, Kevin Taylor, one the moment to my name. Mobaba Bere. Abetiano no there be my Jimmy na money kwasi abe support or the obeba Ghana obe deport to kwasi am catch them say your mama will die no obeba New York asa konsapan o man konsapan o timi be Jimmy o manim o timi am Jimmy wa ba konsapan. That is the power of the Almighty. And no crowd brofo no si wa Jimmy obi because mo ntia say obi be ka say me the magic criminal mi krom obi ani wa abrofo no si omu hu nipa wa Jimmy say your mama da ye obi di ni criminals criminals no omuto no omuko country bia se onye omu John Mahama se wa Jimmy nti onde obeje omu omunti ase no asan begina ho ai Kofi Annan nye Kofi Annan oye no onye criminal Kofi Annan ni nye criminal nti obi anche no eye normal ena amu awodi omu ye example ni nyina omu nyina ni patitro America hia ni patitro ewo America saa na omuti omutulo tukofa ni patitro ba enti wa wo beba no wo bedi bone dia omdo be ko krum enti criminals na omudi omko simple as ABC. Even yachiwa he America wa onye criminal minim guy bia omu deport no ena na busianfo na ntiko court wo se onye criminal omudi evidence come judge for no order Trump ema na di America conform ba America back court judge for no order Trump man conform by. Why? Because only bonny anti say Ghana where Jimmy out your mama on control judges in there be Americano a system na ye adwuma follow mra keke anti Trump no kura follow mra mama example I say Trump ucham no almost stop your mama kwasi empanyi say omo ma untwa kwa kwam sa no almost stop France president almost stop Nigeria president almost stop Russia president almost stop China president. So oni mraso onu su di mraso eye France president nkoa na si on de obega guy oni Trump nti obefre Trump ofon so cause on tia say onu o twema kwa embassy wo France embassy na police for stop on some man cross kwan no e di France president ne say mo stop kro ay ordinary people me am panyin so mo stop me o say there be had here oba America obi adi mraso emra ne say obi anyina kwan no ho ma Trump uncha ma obi an cross you see there be Fred Trump offer for Fred Trump no Trump anke say hey fa phone ma police for na mention omo Trump say okay kwa news no bosha Google Trump say police ni no oye na dwuma e ono follow orders tire say obi an twa kwa ma obi an twam ontwa ma obi an company ampa Trump say metwam wie nsia metwam amu nyina mbeko Trump twam wie no ma president bi across ko ne embassy ho John Mahama nante ko ne embassy wo America nya Ghana na police fu abedu achi obi ani obi achi masa so what you say until the country supposed to be safe to say the John Mahama unfi unkwantimi nante o circle unkwantimi nante o Kumasi why because Kroni is full of criminals but oba America no nkwan na mo ekojina Times Square twitwa picture obi anya ohwe saa na mo pese Kroni ye amon pese Krono ujina ha utwa pictures no na kidnapper bia be kidnapo de uko na afi om dia ba news say ya chi Ghana ma mpanyini nti om metua sika ansin ya gya no om mpene sa anti criminal bia be youth bia ye be deport simple anti me usa wa be gina United Nation e defend criminals dia me yawo no France president nam kwan ho bia anya ne hwe ono kwan ne nam one na danfo ne nam o saa na Nigeria president Tinubu onam kwa ho de wo John Mahama woni okuja tabla kwa mehumu nyina o Times Square ho ene wo yire aden man kotwe Ghana police ni soldier for na medimachi why because the country is safe antimo bai mun kwa na mun na mo hotel a uko nyina unkwa na na mo wo John Mahama ene wo mpnafo a na omudi lodi na achi mun kwa na mo na mo aden na security bia ni machi why because a country is safe o mun timi ma ha nyese Africa. Simple truth. Anti-criminal be I bet you a cocrum. One Americano. And two bed now now case young criminal quanya. Where we now move by scaffold man police in Libya near Machi. Cardi B and Rehana Munina Timiko red train I say. Normal fruit train. Correct Cardi B page in the video on them train I say on Kwan and Amo. On the camera mine and the boyfriend. Why? Because it is safe.
sa kwade ene Shatawale mukura obi ani momo no Ghana ho no mo no omo hia mo police ni body guys because edienti obi be robo am and they can never let Ghana be like America and ese moti ase mo na majimi na muntimi enyenan anti criminals America ntesa won nti John Mahama no beduru ya no ba bia onam bia camera eduachi police for monitor nti obi try say obi attack wa police for na abeche no on free krom ha na e deport no e krom ani no e bibini na omu se tu okura na no ma boni tu aku no sa na omte nti se o free krom ha na okotwitu a omu bo tu okum ani nti na omu ku bibini da bia because no nko na agimi akotwitu se okokun obi broni nkotwitu se okokun obi anya na hwe sa na China ni nam krom ha nkotwitu se okokun obi anya na hwe India ni nam krom ha nkotwitu se okokun obi anya na hwe ba okotwitu se obeku obi ombekun cause when we as biwa na boys in the mia cavet when we as biwa when ekokun obi enti John Mahama mesrew obi se obu America nye save Jimmy Toyomo America ba bia nye save ni ba bia bibi 40 nyama ntamu ha odwan every corner bia cameras nkoa ujimi ya ombekun sesi anti bibini ma ba bia bibi 40 na nye save America ne mesi ye community Baby a bibini tino e ghetto e na enye save omo na ye moa na omuku omo baby a broni tino bibini ma ha because obejimi pombeku no tie amechi oni ye enti America no sa na tie memi say baby a bibifo nte kura me nko cause me kwa me hia full security me na me security ba ko pe na di machi ono kura wote ka mu relax wote ben na te ben wote benz we me security no benz we not ono wote benz we ma omo relax Omo family ometimi anante anya omasem because I safe. Does that make sense? Because I had no ukretuo sekan ehwe ho a ehwe obotom no automatically efre bibi raid ebe detect ebobo cameras no na police won na be chiw sisi ehwe obotom keke no scan system ni scan but that system ni nyina bi ni ba bia bibifo ni gu no enti aha no omo maha Nti how the two show ho ba enu nti na Mahama ne president bia ba ya no ne nam omunyina ne nam kan free no because untimi metutu ha e show ho na enu anom ba ba chew omo ba fatu anfantu anom abotu akun simple asem bia ni ho nya fe na mba ba yese na say o da bi eyemra obi edi mra so nti John Mahama next time suanyansa ukoduru United Nations ko jimi bi omo obi anhu se Ghana man panyina jimi nya na akwachire broni nyansa onim nyansa chen wonim nyansa nka anya twe ho na modwene ama hyewfo de information abeto se trace buachi blackmail na akukuru o man sika nyina ade man no de frɛ ne ho sikani America man panyina bi anu a otam sika koma twe mu nkwan ma jimi Unyimi anka 24-hour economy eko wan ya untimi start ye kwasia the number 1 goal the number 1 policy a ede oba power enu na nka se o concentrate na nka by now adwuma bu boys anya adwuma ye obi anya adwuma ye na ye gina ho ye bo abaso da bi wajimi o diskani nyina eto aduane ma immigrant oti America na edi o ya poa abra isa immigrant no ntimi nto aba mawo NDC fo ontimi nya hwe mawo faso ni ne so o ya poa de ono betimi ato aba mawo next 4 years na e wo kona no bi adwuma ma no ntimi mie okotena adwuma mu kira ade atuane ka ontimi ntua oye nurse ni ote hospital won pane atuane ka ontimi ntua kwasia obehu lusu ambelusu ma jimi esemo ano ntimi ni ma mo fa kai we bicycle ni ade a omutu so omuni koyi African come from you be him kodada. What you say because a criminals and how be him because oh shim ya police ni be boni to akuno. Police wo asarandi kro no nyina hia e o mantemu as call subscribers for the past 7 weeks the tapes are not flowing in Swedro and it's envious. Rewrite everything and let me read it again. Or I'm a subscriber. Rewrite it again. And to John Mahama, mbehu lusu ambe lusu. Basia
Oh, waba, we see double tracking here. Oba education system. Waba the same job Akufo-Addo here. And na wo ye ne more kwasi anasa no. One enkoto abama Jimmy for abra wunim say the wo ye na Jimmy sem obi tikuma ase na mo ne koto tamale say onko ye day student wu sima Jimmy mu wi am so metua 170 million kwasi ana na free education no wan. Ah? Na na free education no mo ye na wo hemfa. And this if when you are cramming for the meantime, some Jimmy. Of course, you know what it is. The truth will always be feel nobody is better at this than me. What I say? It waiting somewhere. All my Twene Jonas, Abeka, a good from him. What's better actually? I'm a comment section. I Penyah block media.